Yes, de mucho pa. Mucho pa kwa. Y acordé que te echa cuento de mi tío, cuando que él guerra, él me mandó el Japón, allí la casa. Nakaili, guerrilla, siempre, kami sabi mo daw Japón si guerrilla, to kaya dito yung aki o makubal ka, nasi na si Pusin ka na, ang kubal ka na. Ang mira daw sa kubal, ako na lang pagkweto. Sabi ko doon nila yung akal dila antipolo Kasila, yabale yabaho. No. Ya taga pa daw hapon. Ya dapat daw el hapon, ya niya pa. Sabi nila si puto liar. La experiencia del guerrilla teatro, ¿no? Pero ang mga natabla sila, hindi raw todo aquel mga guerrilla antes, ya tiene beneficio con aquel dami que nakabagera, kaya tiene naman kila el americano programa. Para aquel mga Philippine veterans kaya can join the guerrilla, después became part of the American operations na tiene sila privilegyo. Ako sa mga guerrilla, ito yung gusto ng regular service. Kung CHDF lang ba? Debe kasi sila gali, yan register na scout. Kaya tiyan na kada area, tiyan naman mga American scout. Ang mga Pinoy mangkel, tiyan na lang sila uno o dos commander Amerikano. Debe gali yan register. Ang gusto basta bueno, basta kanina tatang lolo, basta bueno ka lang. Best abuelo. Ito yung scout. Best abuelo, si lolo di lolo, no? Ito ang tatang lolo. Tatag di lolo. Como lolo. Que lolo pagdating, pero best abuelo. Pero limitado ka lang, abuelo gusto yun. Okay, contigo best abuelo. Ele, yung scout yun. Hindi ka naman abuelo din mo, abuelo. Kanila parang hindi na, pero yan ang Hindi ka daw yung bulakan, Yun sa pe. Siguro na edukatisan. Hindi ka dapat niya regular service niya hindi ka mag-gira. Ano ka ba? Kabag-gira, sila sinalakan niya. Nanliso daw ang mga pumiyatakisan, national stronghold. Sabi mga ka? Yung mga ranger, kay Berto. Kamobe pa lang trabaho. Diyan ko digo Pedra. Kasi tapos sila ko rin sa kanya abuelo. Kami na lang sila. Mamaya katalo din ni Tio daw tapan. Pone daw sila kasi gapas. Na orehas. Pati na naris. Siyempre samara daw sila boka. Kay entra sa kuntigo na oreha. Problema daw kutaga. Kaya kita na bago sila ba? Planketa. Ito daw, klase de celebra. Planketa. Polo na. Tabula. Suka ba sa bagal ito? Ito ba sila na? Ay, masyara. Kay Planketa. Planketa siya. Porto lang siya. Panel. Kali lang siya na palo. Después, si tiene sila mira pray, como mira sila kalaban, tampitik-tik. Mula kita pilit kasi contigo na, dili ka, tayo, sip-sip sila. Pero grabe klase si Juan, ganda si klase ni Pineda. Hindi ba lang no sa ito si Tagada Grande, no? Ikaabla din ni Lolo si Tagada Grande. Sige mo kami yan. Kasi lagi sinaribolo ng yun. Bless the thing.